muri okay kuri janye kuvuza n'amahera arambere natangwe kuronka menshi Yahawe na nyakwigendera uyu mukuru w'igihugu cyacu Pierre Nkurunziza okay tora sinya ngaha mbona $500 c'était quand hari ryari 2007 yego $500 2007 yego twaciye tugura parcelle intwari naragize rere kandi rere abayigize n'abahanuzi biwanje nibo bampanuye ngo ngombe ndagutanga Shalom bakunzi ba Black TV nizera ko meze neza cyane iyi ni Black TV kuva muri Black Media ndetse na Black FM cyo kimwe na Black Bingo Entertainment nizera ko rero meze neza inyuma ya kamera ari kumwe na Obe Alba niwe kanafasha kugira ngo mvuge mu nyumva ariko kandi mugiye kubona umuntu mwe kumurabona kuri kamera je nitwa Ngabire Imana Rineri Pablo kambaye ikaze rero turi kumwe n'umuntu adasanzwe mu rukino rwa volleyball abakinye volley muramuzi abakunda volley muramuzi cyane cyane abakinye volley kuva kera n'abayikwiye kuva kera ndetse kandi n'abari kano kanya baraba volley baramuzi kubera ko Federation yatumye amumenya imwita muri legend ko nanandi mwito ko nyene kuko nabone ko bamwise yitwa Ntwari Trésor ngo ayikaze ujya tuganire byinshi kuri we uraza kuba wumva ivyo yakoze bimwe mu bidasanzwe ngusaba kuraba kino iganiro kutindagiye kuva gitangura cangwe kutinda kirangire kugira ngo uze kumenya byinshi kuri Ntwari Trésor muraza kumenya na byinshi kuri we ubwa mbere na mbere muhaye ikaze Ntwari Trésor ndakuramutsa ndabaramukije murakoze cyane dutangure no umwidondoro navuze Ntwari Trésor ariko bavuga ngo umugabo atari sobone no mvuga mu izina nitwa Ntwari Dick Trésor navuze ko uri umukinnyi wa volleyball bwa mbere na mbere naza ko felicitation merci ni byoroshe gushimirwa umuntu agihari ariko kuba wabigize ko miliyoni 3 nyene ubundi si amafaranga make ariko cyane cyane icyo umuntu aba yaguhereye gushimirwa umuntu agihari akitwa muri jene mu gihe agihari si bisanzwe Ntwari Trésor ni iki muri sport muri rusange ngamene Ntwari Trésor ndi umukinyi nakinye volley nk'umwana narikina nayitanguye kuva kera nkiri umwana kugeza n'ubu ndakina yemera kuronka agashimwe ka Federation bashimiye ni ibintu byuvuze nivyo umuntu amushimira kihari bishika gake hari abagabo barambara ati ngo legend vivant wewe bagavuga ati nta muri legend bavuga akiriho okay bwaje urabona ko babikoze nkiriho vraiment ni ibintu byiza abashimira abantu biyumvise cyimviro ni cyimviro cyiza cyankuraje n'abandi bana bari nyuma ko bogerageza bakigenza neza bakina umwanya muremure cica abakinyi si benshi aparbana ku mwanya muremure imbere ko dushika ku gashimwe wahawe muri championnat national yarangiye abantu bumvise ngo Ntwari Trésor umukinyi wa volleyball barakenera kumenya ngo yawutanguye ryari yaciye mu migwi yihe volleyball nayitanguye kera nkiri umwana twe twakina hari ama école de volleyball entraîneur yari Niyongabo Charles nkuko mumuzi imbere gato kwanza banza tubwire umwidondo abo muvukana ni bangahe naho uvuka hariho kugira ngo wumve naho wayitangure ko hari ico bihuriye je bwa mbere ndi mu muryango w'abana 5 okay nkabangira kabiri tuba dufite umuhererezi umwe yaritavye Imana ngira kabiri imfura yacu yitwa Muco w'Intore Boris Saint-Evrar hakurikira jewe cyasubira n'undi yitwa Bwitonzi Bera Bernice umuryango wacu tuvuze ko twakuriye muri sport nawe yari umukinyi yarakinye equipe Rezase aba capitaine wa equipe nationale okay gushikaho agenda kubaho nationale yabigeme ego none akinira volley ego yari capitaine de l'équipe Rezase capitaine wa equipe nationale ariko gushika agenda kubaho wiwe arabihagarika cyaba n'undi petit frère yitwa Bria twarakaye muri muzinga bashi baramunzi muri muzinga mwanya nanjye natangaye Bria narinzi ko ari mukuru wawe numvise ngo Bria yarahagaritse gute yahagarika kandi Ntwari agikina nawe bambaye ko ari umukuru wiwe Bria yahagaritse bitewe n'imvune peut-être urabona byose yego yaragize ibibazo by'ibintu byamufasha kugwara mu mavi mu maboko bice bituma rero ahagarika atabandanya mu tuvuze ngo bari bazi ngo gende mutoyi mbo hariho benshi babibona nyene bazi bamona ko ari mukuru muganje ndi mukuru okay turi kubandanya rero na Ntwari aho yareye umupira n'ama equipe yaciyemo bwa mbere muri école de volleyball kwa Niyongabo Charles okay
ikore yitwa Turimas twantrena muri Skamu twaba ku Musaga tukinira ariyo muri ikambi yitwa Kanjoni ya abapolisi bacunganya kuri prison no twagira ama entraînement yari mu entraîneur niwe twantrena turi abana tukira abana twiga muri 3e 4e primaire hazogera rero ntwari ico gihe mukiri batoyi byavyoroshe ko abantrena kugira ngo abaronke muri volley tuzi neza ko abanyamusaga kira gihe umenga bakunda football cyane kandi kera football asa nuko ikunzwe uretse bururi bo bikundira volley hari wamenga bikundira football cyane cyaronka baronka icyo uvuze nico naje nagiye muri volley mbuye muri football okay yego twari dufite twaragira ama championnat ama competition twakinira kwa Pierre ama competition yaraba menshi cyane twaragira ari equipe yo kujyambere iyo cyitwa Intamba tugakina nabwo naramukinyi mwiza wa football cyane okay bakina ku nimero zingahe nari capitaine narimo nakina kuri nef that's nari maze koronka prix ya meilleur buteur no mukinya afite discipline cyane ama equipe akine muri football uwo bukibuka au fait yari equipe ifite Intamba ego ya kujyambere kwakira ku mabarabara mu nyuma hageze ibyama interzone twaca narashikirwa kinera zone kazokina za ETS Kamenge hari abakinyi wibuka mwakinanye baba barashitse nko mu ma premier division cyangwa hanze y'igihugu ko Nyamusaga ariyo yateye imbere nuko bari yo bakeyi hari wabanda ari nk'uwitwa Aime yarakinye mu Ntamba mugabo mu nyuma acagira imvune ariko Musaga byari bigoye kubandanya na Jesse navuga ngo n'ubuhinga n'ingabira n'Imana biragoye Musaga kubandanya tutangura kwigenza ubonye baye umusare tutangura kuja nusubira kubandanya kariyeri no ariko nako nyene abanyamusaga baravuga ko ari abantu bari bazi football cyane mugabo bagogwa na discipline akavuga ngo akarere ko mukamenge nako nakarere kari akabanyamuziki kutabandanya bimira neza muri football ku Musaga nka wewe ico gihe cyanyu we nabiva kuki ko abana batunubu bazi umupira pe barahari cyo ku Musaga ndabayizi twe twari abatoyi mbwa hariyo bakuru iwacu hariyo yitwa za Musaga FC Etoile za Betonarme barakira kuri kama komite twabarabo kuri ntibagera kure kubera bari abantu yego bari bakuru bacu twe turabapeti kabona ko bari abantu ari naho bagenda bagakina muri za Interstar barakina baragira muri izi za hari nk'abakinyi bateye imbere ariko ntibashoboye kubandanya ku Musaga biragoye ngico girambyase bagaca bigira babaye abastare gatangura kuja mu nzoga bakesha ugasanga bagiye droit ibintu by'abakobwa ukora bibona abantu b'abastare ivyo ntibibura ico nico gituma rero ku Musaga football c'abakinyi baho badatera imbere muri football cyo kimwe nka za Buyenzi za Bwiza za Ngagara Kinama Ngagara nico kimwe nka Musaga nico kimwe canje naza ko dia za Flamengo urabona ko arabakinyi bose bayatwaye tuzi bakina umwanya muto amabyase gaca bihera peut-être dufate nkantu tuva ko ava abakinyi benshi muri football ni Buyenzi na Kinama cyane ko nageze ko na championnat zahuza amazone zashitse muri finale yari Buyenzi na Kinama bivuze ko no ahantu wasanga hari abantu bavayo bakina football cyane twe tukibandanya rero kuri ntwara ahantu yagira cyo kuvuze ko wari kumena niyo ngabo muri shuri ry'umupira wa volley y'abakiri batoye yego umba niyo ngabo turi muri école twaragenda ahantu muzinga muri Skamu yagira ama entraînement muzinga ya entraînement twatora imipira natwe tugakina turi abana okay niho hari mu president muzinga yari mu general yitwa Kibadashi nakina tabirato nambaye nabona ndiko ndakina aravuga ati wewe wa mwana we ni iki ni sambo twari tuzinanye yari inshuti y'abavyeyi banje aravuga ati wewe ejo uzoza ndagura ikirato narakina nka tera imipira arabona ati umwana arafite avenir shikiwe kira nk'umupasere nyene narataka kuri kimwe batangura mwataka ko na biro igano twakoranye yambwiye ati je natanguye nataka ati Barbaro newe wambwiye ati mwana nashaka gutera imbere mu mupira wa volley ateyego ati genda ugira ubu mu passer je cyane narataka nibyo mantesko rero hose kubera ngira passer baba ari passer bari makeyi mwana narataka ariko ngeze muri club nkaje gupasa mu nyuma y'isubiye nyuma gatoyi aco gihe ari mu 2004 2004 rero bamaze kumuzinga kunyegereza muzinga ikiraja mu Rwanda igiye mu Rwanda ikirantware ntwara nk'umwana ntibantwaye bavuga ati uwo mwana tumujane arabe turabona ko afise kazoza arabe yari 2004 yego watavuze ko 2004 arabona aravuga ati reka
umwana tumutware arabe nagiye nk'umurorezi kwiyo twara bati nzobarabira amashakoshi biki aje abantu hari bwa mbere mu Rwanda wibuka neza ico gihe warafise nk'imyaka ingahe 2004 2004 cumi n'ingahe antiko mumva ari mu macumi n'ingahe ego shobora kuba nka 11 12 comme ça mu nyuma rero 2004 nyene tuvuye mu Rwanda rumanagiye bacashira muri Beya Muzinga Beya Muzinga canda nakinye fazi retour okay ubwo nyene acarabona ati uwo mwana akwiye kuja muri Muzinga turi kumwe na Minani cyo turaduka 2005 Minani ico gihe muri kumwe muri abana muri B wewe yarakina okay cyo turaduga Minani bavuze ko aguma muri equipe B acarasara je bankuye hari nje kira mu Muzinga kira muri acha baratudugira icyarimwe cyo turaduga rero muri Muzinga 2005 okay tangura championnat ngaha turaba mbere nagiye mu kibuga damprashije umupaseri yari umunyeshuri muri skamu yari umusuriye tena asho ninjiye umunsi ninjiye byaje bihera sinasubiye kuja hanze umunsi wa mbere winjira yego ntuwasiye kuja hanze sinasubiriye ico gihe ntwari nkene abantu wibuka bari muri iyo equipe ugitangura muri equipe ya Muzinga ko je amakuru ndonka senandari baravuga ko yari equipe yari itego pe yari equipe ya Muzinga ikomeye ico gihe yego mbwa muri 2005 rero equipe abantu twari kumwe ariho Kabura harabaho n'aba Minani okay equipe yagiye gukomera mu nyuma 2006 cyete turakira Muzinga championnat sinatwake bwa mbere turayitwara Muzinga okay Muzinga tuyitwaye rero niho cyatangura acaboneka sortie ya club champion cyambona Muzinga twatwigana muri Egypt ari cyambe dusohotse muri indege muri 2006 turi indege turagenda Muzinga twabaye aba mbere kubandanya 2007 barazana ba Olivier yakira muri Bisoro nabo ba Bria turi kumwe ba Artire ba Minani bakiyateye ibwoba 2007 turakina tushaka aba mbere turakina muri Kenya 2008 Muzinga twa mbere kandi dusubira kujya muri Kenya kandi 2009 twa mbere championnat kandi aho twakina finale kenshi na Rukinzo okay 2009 tushaka aba mbere dusubira muri Egypt nyene 2010 Rukinzo ico gihe nayo mwayimo uhangaye cyane yari mwe aba police cyangwa bara ba civil kunyene Rukinzo bara ba civile abatangwe bara police baratangwe mwaka wa mbere mugabo ikitangura kugura aba civile kubera abandi bariko barakura muri 2010 rero turasubira kukina championnat nationale niho Muzinga baca bazana n'abaganda babiri hariho Jeff n'undi yitwa Nicola barazana na force equipe yacu Chigero Kinza yadutsinze muri championnat ngayi Bujumbura ariko Bujumbura haci byari bivuze championnat yari ikomeye yari ijya ku rwego rw'igihugu kuko niyo basha equipe iserukira igihugu naho championnat national yari forma nk'inyene mwakina ava kaca muduga ruguru kwari uko nyene okay ego nubwo bitari bwatera imbere gose 2010 turakina dusoka aba mbere kandi Muzinga tugenda gukina muri Tunisia 2011 Shirokinzi maze imyaka nk'itandatu iratebera dutsinda okay 2011 keshi byakunda kubera muri Egypt kubera niyo kigihugu cari ki cadusubira kandi bari bakomeye muri volley Rukinzo bari ya mbere mugana ngaye ya mbere ntibyabuje ko abantu hara cenge ndakomera amforo basha abantu hara muri equipe ya Rukinzo nyene okay nagiye je na Dr 60 ego mu nyuma 2012 turakina twaba mbere uje ntibwaboneka ku gihugu bwa 2013 cha turasubira gukina kandi champions na turasoka Muzinga twaba mbere tukina muri Libya okay uvuye muri Muzinga aho sindagira ndakubara aho nza gushika okay aho rero byari kuri volley yo kwisima 2014 2015 cyaba crise murayibona nibyo hanyuma rero no n'abakinyi amikasi yatwara abakinyi twara Israel twara Patel twara kinana twara Bria aho twara abakinyi nk'abana atangwe kujamwe amahera rero munyuma rero bica Muzinga atangura kuba dusigara turi bakeyi kibumutima nyene niho rero Muzinga atangura naho twara abakinyi mugabo twagumye dukikibanza ca kabiri muri championnat ca gatatu hanyuma 2017 Muzinga dukina bayabaye batwaye abakinyi 18 niho rero naca mpura nawe ministre barandagi okay
we yambara ati ntwari none wewe ingotsi none kutarambarira jewe oya we ngura umwana wa muzinga ntawe ukorako jewe mba bose baguma bavuga ati nawe baza gutwara abakinyi bose gihe badukora baze gutwara muri amikari je ntibibaza yuko noshobora kuyivamo kubera niyo nayikuriyemwo bandihira amashure secondaire humanité université baterera hose baraterera nayo mfise mu grand frère yarandihira mugana bamuzinga ko nayikinira nategereje ko ndayisavye hanyuma rero barandagiye arambara ati ngo none we n'utambarira ati nivyo ukunda ati wewe wova je kintu ndagusaba nyemerera akazi ikurikira akazi nta bintu acarambaye ati uransanga ajya muri minentere nagiye haramba none we nibikiti jewe mpakazi nta bindi cenda gusinyira carabivugana na maire de la ville yari ministre de l'intérieur batwara aba gouverneur bose hanyuma rero arambare ati baravuga tutangura akazi sawa cenda musinyira bati ensinyira ndamusinyira imyaka 3 muri equipe ya Rukinzo ga Cosmos nivyo niko ndiyumvira ga Cosmos kubera nagiye kuja muri Rukinzo mvuye muri Cosmos imbere gato tutashika muri ga Cosmos hari igihe uca muri kariyeri yawe ugaca muri equipe ukavuga ati nukuri aho ngeze muri equipe hari umuntu nshimira nko mumenyereza kuba ico navuye muri equipe ndi abifise mu ruhara muri equipe ya muzinga ninde mumenyereza uvuga ati umuhinzo kugenda mwibari kwanza novuga nuwo yanyantere nkiri umwana niwe yavuze ati nagiye ku passer kujya bere yavuze ati ni Barbara yamwari je niyo ngabo share niyo ngabo ntasaza niyo ngabo ntasaza pe gusaza ni mu mutwe pe mu nyuma rero agiye aca dusigira undi mukoci yitwa Ndikumana Remo teacher nawe niwe yaciye nkija muri muzinga je nabaye captain wa muzinga nkiga uceme uciga wite muri captain wa muzinga ari equipe iri mu abasirikare ba officier mwari gato tarimeze gute kuba captain wiga muri bitime ubwo w'abasirikare ofete uwo mukoci wacu yitwa teacher yarabona ati tugire demokrasi je ngaho tuyu mwana ndamubona arase avenir kandi keje kusanga kajya umupaseri wa equipe ni wabakwiye keshi ni usanga ari kapiteni wa equipe cyane pe ego munyuma aravuga ati twe tahita ngo civile n'abasoda wengira kwera abasoda bari hejuru yiwe peut-être ko baramumenase akavuga ati kwari uko umva yari mu office nawe akaba ari mu office avuga ati je reka tworganiza amatora hahita kuja mu banyeshure ariho rimwe vugana kwakiranya ba Minani abitwa ba Sekira Tata bapfuye cyo tugira amatora baca barantora cyamba kapiteni w'ikipe niga muri UKM muri 2006 nyene muri UKM harabaye ikipe nationale turakina ngaha karere ko ngaha Burundi Rwanda Congo cyo gihe rero naciye ndonka nabaye prix twabaye bakabiri abandi nabaye ba mbere Ugwana no gwabaye gwa mbere bandi bakwemeye muri volley nabo abanyarwanda bari imbere yacu bakera bacendana nka premier passer n'ubwo nabaye bakabiri mu nyuma rero twari tugeze dukora muri equipe ga Cosmos ka Cosmos 2019 ndakine wo mwaka wa Cosmos dukinze agumye ya mbere kumva yo bahangana ari muzinga barayisambuye hamacha basubira mikare tukakosta twaba gatatu ministre yarabikunda rero aca Chige ministre iri guha akazi ngaha nyene yego muri meri turi kumwe n'abadonari bo basabira muri Onipra umba bo bavuga ati nkene abakinyi gaca yabashize ahantu hari amahera menshi mu ONG muga je ndavuga ati shira hajya nibere savre aho ma ONG ni ibintu basenya contrat numunsi ushaka no kumara umwaka baragiye je ndavuga ati mu mutima nari nishakira akazi dukora akazi ka leta ni sawa sinahabukira ngo kwe yavuga ugomba yara gushira ahantu hari amahera ko yagukeneye mu nyuma rero muri volley yarayikunda mugabo arayikunda mbona sinoba kuyimetriza cyane si gose kubera yaciye agura abakinyi bakora muri Rukinzo abahabuzi ba Patrick bayige ba Donare barabazana abazanye rero niho natwe ashakaga bacha bamusaba ati twe duhe Rukinzo mva volley barabizi n'abantu bari mu babizi duhe ntwari uduhe na Eric Yubi acha twara akinyi bataka baba baramuhejeje uwo twaya bataka nta mupaseri bafise nta mupaseri afise yashatse bamwenyura kwita smart umupira kawumva akamaro ntiyarazingira akamaro k'umuntu
wewe unashobora kufisa abakinyi bataka bikoko none bataka ata pass bafise oya barataka ata ama service barose ata ama pass no bamuhende rero mu nyuma rero abaragutwaye aranka aragutanga ati twara nshaka yakubita umupira nkawumva ntanze ntuze Cosmos twarayitsinda ati baravuga ati ntwara naragize rero kandi rero abayigize n'abahanuzi biwanje nibo bampanuye ngo ngombe ndagutanga wewe urabona abantu bakubita imipira hajya yoba warufite umupaseri cyangwa n'undi umuhungu yakayiga mu Uganda aragerageza mugabo ntaho bashika muri Rukinzo ugishika uvuye muri Cosmos naho ni mupaseri wasanzeyo yanasanzeyo Patrick no wasanze Patrick arikira muri Rukinzo kiyagi byaroshyika imyenda gutana Patrick yari umukinzi ndamenyereye ikipe ya Rukinzo mugabo malgré ya experience wari ufise yego namusanzeho misi ya mbere umugishika ntusho umukinyi wagira akina gatowe ngatenjamwo ndatinda ndaje imbere yiwe okay ugeze muri Rukinzo rero yego muri Rukinzo waragizeyo mwakimushika mutwara neza peut-être que mwari ikipe ya mbere umva tactiquement ubimenyere arokirisa umukinyi bigaragara ko ni umutima ko ariho buryo umutima wa equipe muri football ni numero 6 naho batamuzi ariko muri volley nawo ni passer niwo equipe ibigendera muri Rukinzo ninde mukinyi yagufashe kwiadapt muri Rukinzo twajanye na Eric okay ariko nabakeye nabo twasangayo na Fisto twakiye muri Muzinga na Ivan nawe navuye mu Rwanda okay kandi bose twakiye muri Muzinga abugiye Ivan yaravuye mu Rwanda na Fisto bose twakiye muri Muzinga na Fisto nawe yaravuye mu Rwanda kandi yego kandi na Eric twarakinaye muri Muzinga tumva nagiye nsangayo babandi twara dukinana ni nkari equipe bari bahinduye izina iyo hageze ahantu hari ya Muzinga ko muri batatu bari mu kibuga muri Rukinzo batanu bari muri Muzinga okay cyasanga na Jackson yari mu Tanzania niwe twasanze yari umukinyi vraiment yakina neza nemera Rukinzo ugize muri Rukinzo urakinye mwitwaye neza equipe irakomeye niki kintu mwashyize ko muri Rukinzo ntwarazigira yibagira dufate nka nyambari trophy mwatwa tuzigira wibagira trophy twatwaye muri Rukinzo hanze kwibagira okay twari tuvuye gukina ya Rushi okay tujana n'abakinyi turi kumwe ariho ba Ige ba Patrick na ba Dorse twabaramforosheje tuzanana dushikira gukina tournoi y'Ikubdero mugabo tugenda kumbe baramaze gushika muri Cosmos okay twe tuvana hariya tuzi ngo turi kumwe urumva tugeze ino twashitse ari mardi turuni basamedi turaruka mercredi je digira entraînement ko bataza bandredi kumbe yari Ivanane yari Patrick yari Ige na bakacara tuvana hariya tumba tuzi ngo turi kumwe kumbe hariya barahejeje okay uwo muntu muraje muvaye muri mission mufite tournoi samedi umba nawe equipe ntubona uragaragaza kurondera abandi bakinyi kubera oya deje baranagusiriprenye navyo wari witeze ntibana kubwimenya ati twe turagiye haseze ya chaturagenda chaturigwanako twakiniye hariye mutaha kibuga bari bubuguruye gishasha twakinye turakina inda abantu baraza baruzura bakavuga ati abantu barakunda impinduka Cosmos yatwaye abakinyabo ministre abati yashije nanje aho ashiye Rukinzo ataho Rukinzo ntwari nanje kandi yikorere ko urumva nawe ariho yatwaye Patrick abyumva twarakinye turakina twabatsinze kuri Seoul vraiment match ikomeye nishabuji bamwe mbona kuryoherwa match yeze ndibuka intebe narayikubise umugereko hariya nivyo kwabara byabaye aya vraiment bavuga ati aba bantu bari badusuzuguye bagotwara abakinyi mutanabizi muje match yari geshe gose après match muri yo match muje kubatsinda equipe ya Cosmos mwaraganiriye n'abandi mwari mukinana babaye muki urumva kubera match yaheze mwijoro cyo tugomba guca tumanuka nakaya twarazo twayishanya kanya gatweka gatoyi nyene okay Cosmos yamenyerezwa nande icyo gihe Cosmos ntiyari bwagira abamenyereza batari bari batwa ba Claude bawaba mwe yari unyina sanza hari n'ubundi Gasongo mwebwe Rukinzo yari Kabura okay ari Kabura inyuma y'iyo match hari gihe ntwaravuga ati
hari umukinyi nawe pe akangora kujya nyine fasa afaje kuje bwa ati mu buzima bwanje karuye na naka nyamba ari smash yaguteye cyageze gute gati umukinyi yarangoye no umukinyi wa mbere nama ni nemera ko yangoye uwo mukinyi ni Donald ari umukinyi vraiment umukinyi kuri kote zose akomeye kote zose block attack defense service yari umukinyi vraiment ageze imbere yatugora amvuga ati yari umukinyi vraiment akwije ibintu byose. Okay. Ntwari bamwe mu twaganiriye cyangwa muganira bakunda volley n'abayikinye kera. Je bunari nzo kukiri muto. Ariko ukambwira ngo barakenda abayinosa, bakenda n'abaminane ugati babona ukumenga barakuze. Ibanga. Kibazo ndakabaje ugira kabirumba bariri. Ibanga Ntwari yagiriye kugira ngo agire discipline mutuma agira kariyere ndende yayitangiye akiri muto umwana wo kumusaga bari bazi ko abanyamusaga abantu b'abanyakirori anakira ati ije bakina n'abanyabururu ate niyo kumusaga iryo banga niryo dukeneye kumenya kugira n'abana ko kano kanya bari ko kino kiganire baze babyigire ko babigende kwashika wage cyangwa banaharenge urumva aba inosa bartire aminani n'abantu usanga bangana. Okay. Nubwo basumba. Nta usumba myinshi ni imyaka nk'ibiri. Minani ni waza yaje aduhenda gasumyaka akiza gasumyaka. Yavuga ko je ndamusumbya kwasumye umwaka umwe. Uvuga ngo imyaka ashobora kuyinyegeza. Oya ntibikunda kamene. Awe hageze gihe 2013 yaraseze dusanga yavutse mu 1914. Kare babwira ko barasumye umwaka umwe. Ndavuga ati ari mukuru wanyu cyane. Yego. Iyi myaka 8 asumye indi. Muga kare yavuga ko umwaka umwe. Ubwo bari gusumye umwaka umwe. Sawa. Muga barabona ntibinyegeza. Gituma rero mbo ikintu cyatuma imyaka miremire ni cha discipline. Okay. Discipline irafasha. Discipline n'ubu novuga ati ndakuze n'ubu si ndayifise kweri sishobora kuja binjo ngo niruhishe ko tuvaye mu match rimwe uzobona bagiye hajya saa 8 batanguye bya byose byo kunywa inzoga mugaca mwirirwayo bya byose biraruhishe. Okay. Ibire nivyo rero abakenye dufise ubu bituma badahinduye. Hanyuma twaginda ni mu makipe wakinye ariko twabweze umwidondoro wawe byihariye ugira umuntu ariko arabiganira abone Ntwari ninde kandi gato ikintu asubira inyuma na bishi narakinye cyane gose. Okay. Kandi bishi narakinye ngize n'amasorti menshi gusumba ivoro. Rero yajyana narinzi ko abantu basotse cyane muri beach harimo Iva na Ivlad baje bwa kabiri. Baje bwa kabiri kubera twakina ku myaka niyo baje badukurikira. Okay. Twe nga mu Burundi na minani guhera 2000 bishi twatakwikira muri 2007 dutangura gusohoka za 2008 twakinira mu Rwanda igisenyi. Okay. Twabaye aba mbere. Cena minani. Yari we na minani. Yego. Okay. None mwantere nona niyo ngabo shale. Yego. Gashine twajana mu misi. Cha tugenda gukina ariyo competition international ya beach Lido. Ibera i Kampala. Cha tuba mbere kandi. Cena minani. Muri 2009 tugenda twagiye muri Jeza Frankfurt. Okay. Zabereye muri Liban. Twarakinye tumaze mbana ibihugu byo byari byinshi za Etats-Unis, Canada, Suisse, Belgique, ibyo bihugu bikini hose mwaragiye. Oya twarahura muri iyo champion. Hanyuma rero turakina tumaze kuba dutsindwa ariko umuco mujya gukina ku makontinent y'iwanyu. Okay. Ku makontinent y'iwacu turakina turaja muri ibi by'amazone turaba mbere naho ntari. Okay. Cyo turaza twarakinye twagiye mu Mombasa aho batanga kuba equipe zibiri ikindi kintu rero muri volley nzo kwibagira muri beach volley. Okay. Beach volley twagiye gukina muri Gabo. Yego. Tugomba tikiye kuja muri Jazz Africa zabiri Congo Brazzaville. Twe mu Burundi kutamenya tugiye no twa equipe imwe. Basaba equipe zibiri. Okay. Bavyumva? Baravuga ati n'abarundi ko bashitse bigenda gutabaza equipe imwe. Ati none tuba disqualifié cyane toya. Twece twemera gukina. Okay. Twe equipe A cyadukinira na B wacu itaje. Ni nk'ibi bibaye muri World Beach herutse ngaha bagira ama equipe turabibona bisaba ko bari equipe zibiri. Okay. Muga twe twarimwe navyumva. Kuvuga twaradukinira B wacu. Twakina kabiri.
sinzi ko nawe ngo mwe mwacha mukina na round zibiri match ya A muri mwayikina nyine na match ya B wache kipe B itaje twatubakina ubiye ngiro cyane iki kandi cyagenda gutera inkuru dukinyana za Nigeria Cameroon za nticabuje yuko tuce tuba bambere okay twaba bambere mwache mu bambere none mwabaye bambere muri class ya A cyangwa ya B umba abasipoze ko umba twakina kabiri tubrema sinzi urumva twe yako ikipigwa ciwacu ni Abria na Iva okay tugenda imwe kuvuga rero twe dukinye niyi aba bashaka kujya niyindi mwa kwera bataje twa dukina ara place yabo twatugina place yabo nuko byagenze bari baseruke Burundi hariya muri Gabo baraza baratwakira nivyo ibintu bitumvikana okay tuba mbere cyatubakarifye mu wakarifye kandi hariho imbere yaho twaragiye gukina muri Mombasa ho twari zibiri je na Bria je na Iva je na Minani Iva na Bria turakina cyo barondera zitatu cyitugana muri Nigeria cyari ibihugu bitandatu cyatwa gatatu cyitugana gukina yindi round muri Nigeria muri Nigeria rero twabaye gatatu naho barondera zibiri muca mu murasigaye okay kariyeri dushobora tunahere muri volley beach amafaranga menshi warose muri volley beach uvuga ati aya ndayahawe na volley beach yarangaye muri okay kuri janye kuvuza n'amahera arambere natangwe kuronka menshi nayahawe na nyakwigendera uyu mukuru w'igihugu cyacu Pierre Nkurunziza okay ijana kwa twakinye iyi Region de Grand okay yari yaje kuri departement aje ngene twakinye cara ndibuka abashaka deje gukina ari hajya carampamagara amagara jewe na Minani nafashe ngiye ndiroka asha security nko bakubise tinibiki timutamara mpamagaye acavuga ati Festa sumwakiye neza wewe na wewe nujya ndabahaye umwe 1500 aho hari muri 2006 2006 mwe na wewe n'uyu ndabahaye 500 umwe aba n'amajana 5 ntware reka tware 3 million n'ubu n'amafaranga twari batatu vraiment avuga ati sawa umva mukuru w'igihugu avuze babiheze kamera sigara yuko aba ingene babigira barafite ngene bacaweza gasheka ati genda mu ruti ico gihe 2006 usigura ko wari ugifite muri myaka 10 n'ingahe ani amafaranga wawe yakojeje iki nindi muntu waye amafaranga kore ico ki amahera nta mahera bwamenyere vraiment oya no kuri amahera twaciye kunyene turi bangaye batatu twaciye tugura parcelle teranye mwaciye mugura parcelle mwese munateranye yego none mahera hari hakiri kare amahera nta munebwe agere kuvuga ati aya mahera kandi zari zikihari ngaha utarashika mu ruzi bari hakinezo okay yego kandi parcelle kweri ku buryo ubu twayigurije amahera menshi roba 2006 yego nyuma gatoyi president yaragiye mu Rwanda nkibagiye twumva gatende mahera menshi na rose acha aravuga ati equipe ya volley y'igisirikare izomperekeza muzinga basket agenda na volley turamwerekeza mu Rwanda cyo gihe deja entraînement bachatati mugende muri eta major mwese ko menya kapitene Fred Monsieur ati ho uragenda wisinyira uritorera wisinyimezi wawe gacabagohereza ndagenda ubwa mbere rero ndagenda aho mwe bajya bari kugenda na presidence tora sinya ngaha mbona $500 c'était quand hari ryari 2007 yego $500 2007 yego urumva avuga none cyandasohoka mbare abakinyi je yagani $500 batanga ko ibyo ubu ufina ibyo wamaze umwe $500 umva nabati je ni $500 sinye wanje sinije bwa mbere ati ingero gukurikira uriya kuba ufina ibyo muba mufina bamwe ko bitoje bakamera yego ate nawe wane yatwese atabugwanura dontu yijyanye n'uraza kudabona yijyane wenyine tayano kuri je wapi ntabandi bacha baragenda rero cha tubona $500 umwe $500 muzinga tugiye Fred Messi badwase nk'anumiri urubuye kuri $500 kujana umukuru w'igihugu n'ikintu gikomeye okay nkintu gikomeye cyane ne niteka kame by the way n'umugishi ugize uretse ico gihe ari twavuze umukinyi ariko na champion watwayumva irakuryoheye cyane hamande yizo hari igihe uvuga ati hariho match nigeze gukina nitwara neza pe
iyi match avuga ati turetse iriya match bati iyi match nayitwayemo neza haba ngaha cyangwa kabaruguru championnat national muri rusange match uzama wibuka pe ko yitwaye neza match nibuka yari dia 2010 Rukinzo yaradutsinze muri championnat y'abatournoi d'ouverture okay yaba championnat urumva tugera kure muri championnat national tugenda muri pool imwe okay tugenda gukina Bururi naho naradutsindirayo none nadabatsindirayo kandi muri musanze mu uhagaze neza kuyisumba ico gihe turazi Bujumbura rero ubona ko dutsinze muri babiri havayo babiri ikihura n'iyindi n'Ubujumbura duhura n'iyindi mu nyuma rero ewana turakina samedi okay sinde twatsinze turayitsinze dura muri finale turayitsinda 3-1 twararyohewe umva ikipe wowe aragutsinze muri za tournoi d'ouverture aragusubire muri championnat tournoi de clôture muvye kupe batwaye zose hageze championnat national turabatsinda twatwara indege yo muri Dimitinids twari twamaze kwihebura no murabaze gutsinda muri tournoi d'ouverture championnat tournoi de clôture twararyohewe aho none bavuga ati twaratsinda mugabo ngene twaje gutsinda ku munota wa nyuma kandi twari tumaze iminsi idutsinda ibatsinda ayo 2010 vraiment twaravuze ati nawe washaka kumavuga n'abantu ati departement yaruzura si ubuvore ubu n'abantu yaruzura okay nacho tondabyizaho gato n'abamambre bacu bavuga ati asha indege yurirwa yuri ati indege yurirwa umusana yimenyereye turacari muri kahise ntwari n'umwana wo kumusaga ariko arakena vore rimwo bamenani menaneza kavuka mu Kayanza bavuka mu Kayanza irimwo abanyabururi benshi cyane ntwari ateramiye hamwe nande bajene ko tuza bajene barateramanye rose $500 rose $500,000 hajya muteramanye nyene kwadisha kwande bavyita n'abajene ku musaga ubwo nibagoce koza ati izi inkino urimo nizi sona neza jewe kandi ubwa mbere hajya ku musaga natangukira vore ndi umwana jewe mu bantu novuga ati n'abantu bavukiye i Bujumbura okay abandi bana bandabiye ko baje kwiyandikisha ku mayikora ariko aboreka arabandika bose bashoje mu mayikora de volleyball ati umva ntwari ku maradio babona sigaye nambara ikirato babona tuye muntu kandi byavaye navyo bisa no kumenga birazimvye kame bose baje mu mayikora bose uzobaza bose haje bose bakobara ati twe reference n'intwari nukuri voye nje nakundishije abantu ako kantu uvuze yarakambwiye Remi n'umuyobozi wa Mivo y'Ibururi yabonye ari interview zokora nawe acambwira ati nyimba abana ku musaga barakinye volley ni kubera ntwari sinigeze amenya ari impamvu ko byavuye ku bana babonye yuko ku musaga niga kuri lycée nambara souplesse n'ipano ukabona nakiye ngaho ukabona ko baguma bavuga baraba ati umustara ajya ahantu hararyosha batangura kwiga volley bagiye kuri kamo nawe ushobora bakundira no kuri volley aha yakunze kumusaga kwera jewe okay reka tuandanye twebwa heze umwidondoro wawe kwera ko iyo historique ya Chelsea usanga ari historique ndende cyane kano kanya rubatse cyangwe koma ndubatse ndafise no mwana w'imyaka 4 ugize mariage ryari nagize mariage mu 2023 okay byiza cyane mwiyo ihangiro ryawe muri famille tere muri famille urifuriza abana bako bazoja mu rukino rwa volleyball bibaye ngombwa ko hari ico utererera hamwe muri kazoza kaba cyangwa bakaguhanuza cyane kubera na jewe aha twe n'umuryango wacu ubona twagize sport tuvukana twagifise aho tubikora okay papa wacu yari umu athlete international yari umu athlete international yari umu athlete no kugira abihebe yavunitse ari muri Gabo kwiruka camushira mu icuba ntwari ibintu by'indege nibyo mu maraso urumva rero nanje dusaba byavuye nanje urumva abana bibanje ntegerezwa kubashizwa cyane muri sport gato ku itandukaniro rya yivore rya volleyball ya kano kanya ni ya kera urabona itandukaniye volley ya kera ni yuce cyane mu kanovera no mu nyubako volley ya kera ni yubu itandukanye hari iyo volley ubirimo irajamwo amahera menshi okay amahera menshi kare naho volley ya kera yari ryoshe kandi yari ikomeye gusumba iyubu uravye n'abantu bayikunda okay baza kuraba ico gihe nubu mubonye ne babivuga kameme kenda ziko abantu bava ruguru rw'ubusema cyane rukino
barara bamanutse bamanuka bavuye ruguru baje kuraba match Bujumbura zari ekipe zibiri yari muzingarukiye muzingarukiye abantu baruzura departement urambara nzo kwereka amafoto ucubona difference abantu baje kuraba match bavuye ruguru baje kuraba match ya volley kugira ubona basket ubu niko volley yari imeze ni giki kubwawe nk'umuntu yakinye muri yakiya ni yubu ubona caga abantu sogira tubone parki ya mbere ya kabiri haba match ikomeye nka Rukinzo Bisoro cangwe Rukinzo ga Cosmos ntitubone abantu bakera bakizi je ubu abantu babikina ubu je ibintu bafite bisanzwe birizana bo bashaka ubu bashaka uza wumva je turavugana baje bakoshi zuga mu batse abatire bandi ati no arje ibintu mbona by'ubu sivyo watse cyo kimwe uzubona umuntu asaba ibintu atari ikintu arakora uzubona umukinyi uramuzanye ntago aciye umbe kutarampemba twe ntivyabaho twararonka mahera mugabo ubanza warakora ubanza gukora ariko ubu iyo dirateye imbere kubera irimwo n'uburyo ariko naho abakiriya gihe barakina umwanya ukwiye ubu umwanya sinibaza ko ari bose none bo turafise tubarabira ko ubona bata myaka 5 bamaze bakina bavoma sije je senge birapfa kugwara akaba discipline ngeno menya ati ni comporte uku kandi rero indi volley ya kijya gihe twe twarabe kuri wacu twarakina kandi twariga mugabo twariga no kuri je nkubona kina n'aba office gusa ukiye gimakera urumva nabarabirako avuga ati nkeneye kumera nkabo kandi baravuga ati kijya gihe twebwe hageze ibibazo baragarika mu match none ubu hari ibyo bona baragweho haramaze guheba jegira bozo baturi mu bibazo ngo champion irabandanya sibura kwakina batiga bagira abana bahaye naho biga niba baho umwanya atari wewe ubaye umuvyeyi wa cyangwa uhaye umwanya oya none twe ko baca bahagarika ariko none ubu utubona ku match ngo zirabandanya none barama akanobera kamashuri nawe urabizi ibijanye cyane ku kintu kijanye no n'ama match menshi yaba kera no makina match menshi ngo niho mukina menshi ama match ubu niho hari ama match menshi bari ama match menshi amatunwa yorganiza kera naho haraba amatunwa yorganiza n'abakunzi ba volley societe company kera rero difference yari hari n'ubundi byabaye iby'ibi societe zorganiza ibintu akazi kirasizeho mugakina ubu naho ubu niho hari ama match menshi par rapport katuje mu gice nitaka cyanyuma nubuhe butumwa uha abana yuko bararuka baba bakunze kiriya gihe ngo mwakuranye bashobora kubikunisha abana babo kano kanya cyangwa ubutumwa nyabana bashobora kura kino kiganiro kugira ngo bazogire kariyeri nk'iyo wagize cyangwa tusaba ko banarenza aho wagejeje kameme urumva ubu cyo babarira cyambere ni kimwe ngagaruka ko nyene ni discipline hanyuma ukeneye gutera imbere uregera umuntu uregera umuntu kamubaza ati none je kugira ubona no kora iki kugira shikaha urega nuko bazi no kugira ugera aha wabigenje gute nanje ngo mpanura iki mugabo ni umuntu aba afise ubwenge yumvira akazi nandi nakeneye aje umuntu wese agaba arabiye nkaje nimero 4 ntugiye ngo nafuye kuyambara nafise umukinyi ikina muri muzinga nakubonye nimero 4 Ushamwibuka izina yitwa Nduwimana ati nkeneye kuba nkujya nkeneye gukina nkujya byose kandi ukamushikira hari abakinyi ngaba babaza hari abakinyi babaza vraiment none umuntu yokora iki twe twakora gute twe twarakora cyane twe ahantu hatureze ni hajya ku radio kaya kanoze kaduga twarakadoga cyane gose bokaya kabura kaduga ku radio y'igihugu gasanga tugenda nk'ikiriri kandi twagaduheje entraînement gasanga nimwe twanavuganye twumve dukora twinyegetse bazona muhuriye rero nimwe mwacha muri mutanavuganye ubu rero ubuhinga bwarateye imbere mbona ubu baraja mu majim kare ntiyabaho kubisanzwe byo kwiruka amabarabara si byiza ushobora gutsitara ushobora kugira accident niko yataye bwatera imbere utwikurico c'abakinyi nyene ninde mukinyi wavuze Nduwimana akora umukinyi wakudushaka kuba nkawe
ariko hari umukinyi wakuze uvuga ati icyo gihe wowe ugikura avuga ati ubu ni umukinyi wa mbere je nemera muri volleyball yarinde uwo nemera ari abanyarwanda abapaseri b'abanyarwanda je nanemera abapaseri b'abanyarwanda yitwa Elia Mutabazi Elia okay yabaye coach ubu ni coach wa Pierre ni coach wa Rwanda Revenue y'abakobwa yari coach wa Pierre y'abahungu akaba no yitwa Benjamin okay twara ndaza majesté bagira turape nkene ugira nkabijya aha ni kuri Jesse no bangoro muri cyo gacha paseri nta warahari bavuga ati ndiko ndarabira ko cyane aya kimwe mu kintu wibuka bagira wakunda cyari ngigiki kizwi cyane muna pasi umupira uko hejuru yabanje kubita karaba kakubita kude hariya rimwe direct ukibaza ngo yabivuyemo kumba reka araba ati araba mwebwe aho ujye muhagaze kote for ahiri gasaraba ni wewe cyatangariye yakubita kude direct okay kano kanya naho twerema ninde mukinyi ngabona ayiwacu vuga ati uyu mukinyi genda mwemera pe umupira kina tushoye tuvuge mu kaduhere muri kuri kote ya passer ugati uniwe kazoza cyaniwe ku havuye ntwari umukinyi n'umukinyi mwiza pe bo hariho bero kandi cyenda mukundira n'umuntu yumva okay umwana yarumva impanura akabona ko uri kuramuharira nk'umu grand frère mushakira ko amenya okay ntwari kuri bero ni ikihe kintu umuziko abandi bantu batamuziko je bero rero n'abajya bakoce dufata iyo ntari mu kibuga barambara ati wewe tamori baye okay warakumvira gusumbya twebwe akano kumvira gusumba abakoce okay bose barakibari yabajama yenose barabi ati wewe coach tamori giye genda hari je ndabikorera ko teko nyiganiro ndaza nawe warayibonye nawe ati ntwari iki kintu muvugako ambwiye ati ntwari je n'umukinyi nakuze nshaka kubawe ati ndetse no kuvugana mu jambo menshi ahubwo n'umukinyi wa mbere muri volleyball nga bero ukimubona kano kanya hari karite wamusanze mwo wowe udafise uvuga ataka kantu kuri muri uno mwana naho nari kungwa mu ntege wanje iyi karite nanjye yarantangaje bo ikintu yabasumbya kubera tayi gatoyi block okay block ni yagusumbya bego sai ibindi byose aracakeneye kwa meliora umuntu yomwereka ati ego okay kandi aranabigira muga block numva yoyo iri hejuru turangirize kuri federation yarayigushimiye 3 miliyoni amafaranga atakatari make ariko nanasanze mbere warose menshi gusumba ari uze ngo amafaranga iwawe cyikindi Imana yarayiguhezagije cyane ko nazo nitoko atari make mugabo n'ikindi icyo gihumba ko ariho yari menshi cyane akajambe kamwe kuri federation ya volleyball di Burundi gushimira umukinya kigenda akakugira muri gendo kigenda ngo ati ni muri nyene akiri biva agitambuka ni bidasanzwe bwa mbere n'ubunyaga mu gushimira federation cyane uciciyumvira bagize ni cyumviro cyiza kidasanzwe kandi cyakimije abantu benshi ari bakubwiye mbere ko akigira oya cyane nta kimwe narinzi iyo foto nayo bakwatse iyi foto ahubwo yaranjaniranye hari samedi yaraje aramfotora Vianney Vianney fotora iki n'umugenzi wanje avuga ati sindi ageze ku mugoroba ndaza kuraba ati basha ya foto yogira avuga ati sinzi yagusanze mu gufoto nayi ndiko turi muri chauffement atamara ngo mu foto te mugabo kwera twagira tuje mu kibuga sinamubaza impamvu ifoto ayifashe upfa gutora nyine tebamo ndavuga ati iyi foto mwijero samedi kandi imvira rya foto yayifashe kwera iki sinabahise kumubaza nja kora kuri station iyo ndabe ko yewa shingira yafashe ifoto sinzi ndabura n'ikintu nakimwe ntacyo nigeze menya okay babigiste ifoto arayitwaye kuri federation wewe miliyoni 3 n'amafaranga menshi ntwari tuvuge muri volley kuko equipe ya mbere bayiha amajana 5 wakire gute munagwaye avuga ati ni miliyoni 3 je bwa mbere vraiment ni kintu cy'amashimira federation okay ashikiyumvira ahantu cyavuye umuntu yimviye gutanga ishimvira umuntu vraiment n'umuntu muzima yimvire neza Imana imuhezagire ntawe nzi okay ntawe nzi kweri sinzi umuntu yoba yari mugana yarumvise ko mu nyuma bamaze kwibara president federation yaciye avuga ati aho nyene okay yego cyanacyumvise
muga sinzi ati ide yavuye bitewe na imwe bavuga wakora bitewe nuko wakuze igihe watangura na za stories z'umwana ukiri muto kinisha ibirenge byonyene avuga ati uyu muntu igihe byaronse n'ibyinshi ariko hari ikintu dukwiye kumuha juste kuri Ntwari inyuma yo guhabwa agacime nk'umuri jende ugiye kubandanya cyangwa uratekanya guhagarika ryari kariyere yawe ya volleyball je urumva ubu ndaca je urumva muri rukinzo barashankeneye okay kwera rigiye daheruka twageza je naragiye ngaho baca basubira bampamagara cyamusinye niwe contraire yaheze yego ari umwaka weze yego cyamusinye je nari naretse mugabo wewe baca baguhamagara c'est-à-dire ko uracakenewe kubera wowe batakeneye ntibamuhamagaye okay yego ukanyifise contraire y'igihana gute ndafise sezo y'undi mwaka inyuma ya kariyeri yo gukina volley zoyibanacho ducihagarika yo volley narayigiyemo sinzoyivamo ntakero ndakina nzoba nduma ndafise nimvo y'aba entraîneur kandi n'ubu ntariko ndakina nzosha ndabibandanya nk'umu entraîneur kubera iki Ntwari mbona mu nkino basohotse abatandukanye na Ntwari ubu nkino zibera ngaha kuri pariki ni kubera iki nariko bajije muri Tunisia sinzi ko wari kurikirana n'aya match nivyo nanye nebunye mu match hanze tugatandika cya kabiri mu Uganda muri Arusha hari ndakina mwanya muremure okay kandi na coach arambara ati Ntwari tugende pero urazi ndamwemera timugaje mu match arakaze rwego okay ugomba nk'umuntu afite experience wewe urakenewe ntihagibona n'ubu ngaho ubona habaye gatoya mba namaze kubashiramo avuga ati nziya match niza abantu mugabo maze gukamirika hanze ndakina umwanya muremure gose no ngaho abakindo tuvuga ati ega jemwe ntimuzombana ngaho mu kibuga mu gihe bicoroshe uko okay ndabara ati mwegira ubabwira ati ibyo nkanyu biroroshe ndabara ati mwe mukabona mubigumije mukagomba kuja hejuru ndaza okay mugabo mukabona byoroshe urukinzo yigumiye imbere nigumira ajya hanze bintwara je mvuga ati igikono ko dutsinda je sinonke bara gusinda ko dukira akajambo kamwe kuri iyi match mutsinze y'igikombe cya championnat national ntivyari byoroshe ariko abantu bari biteze ati bisuriye bikora ko rukinzo kano kanya asa no kumenga hari ikintu kiyo kirasuye inyuma mu nguvu motivation n'iki ariko abantu batangaje na match bakinye muri finale ya championnat national wari ubona ko byoroshe cyangwa hari ubwo wari wagize nk'umukini w'umusiniya kuri iyo match oya nukuri ntabwo bwari buhari nimvuga kumwe kwacu kwa muzinga twese kuri championnat nayo tuba tudisharice okay haje umaze kumenya ko nituma sohoka nituma nuri ndege deje yitegura kuva kare kamati ni championnat nationale ereri bahaye imwe timurabizi okay turangirize ku bantu ushimira shavuga batanu cyangwa batatu cyangwa babiri muri kariyeri yawe kuba ugeze aho ugeze ndashimira naka atani insiguro usiguye ngo bashimira kubera iki nebanaka gusa wa mbere nshimira ni niyo ngabo Charles okay watanguye kuguha umwanya agukinisha utaramana n'ikirati ngabo Charles nkaca nshimira n'uwundi yitwa Ndikumana Remo alias Teacher umukozi wa muzinga wacu yaciye ajya mu Birigi niwe yambonye aracyari kano kanya nawe ariho ari Belgique nyene ari muri Belgique okay niwe yambonye mu kazoza shera muri muzinga nini umva ko bavuga ati nta byinshi ndabavuga gusa okay ubundi umuntu awushimira ni president Bisoro Deo yego okay Deo niwe yasize contact na ministre Barandagiye president Barandagiye president Barandagiye ndamushimira kandi bo nabandi bakinyi naho ntabaserukiye simuga ngo turamaze kugira iciyumviro cyuko twogira tuzokorganiza twagira turunwa tukamushimira kuko yarapaje abajene benshi okay abo bose baragufashije niwe butumwa ubaha mu mfunyafunyi nk'ijambo rimwe abo bantu ko bagufashije muri kariyeri yawe abantu no bashimira no bwa tinda bashimira cyane umwe wese ku ruhara yakoze kuko aho ngeze ubu barafise mu ruhara cyane Ntwari tugushimire tunakwifuriza kubana itera imbere kariyeri ya volley ishobora kubandanya ariko kandi ari n'ubuzima bwo kubandanya akote
ko wakunze vore uzoyikundisha n'abandi nawe wayikundisha n'abandi bitume nk'uko mwamye mutera imbere kera musohoka muteza imbere igihugu idarapo riduga hanze naryo rikomeze gutera imbere kamwe murakoze cyane ok merci beaucoup